Na današnji dan prije 69 godina osnovan Izrael. Ono što je za Izraelce dan državnosti, za Palestince je Nakba, dan katastrofe. Jevrejski pokret za osnivanje države u njihovoj staroj domovini Palestini javio se krajem 19. vijeka kao jedan od oblika nacionalnog buđenja koje je preplavilo Evropu. Nesreća je što su cionizam i arapsko buđenje došli u sukob veoma rano. Sve agresivnija cionistička politika koja je podrazumijevala protjerivanje arapskog stanovništva počela je mijenjati demografsku sliku Palestine u kojoj je živjelo sve više Jevreja. Prava dioba interesa odvija se u Prvom svjetskom ratu. Tajnim Sykes-Picotovim planom i sporazumom Francuza i Britanaca Palestina je podijeljena na britanske i francuske zone. Na konferenciji u San Remu 1920. Palestina je postala britanska mandatna teritorija. U isto vrijeme jačao je interes cionističkog pokreta sa ciljem nasilnog useljavanja Jevreja u Palestinu. 1. novembra 1917. pojavljuje se dokument koji će definitivno promijeniti sliku Palestine. Bila je to famozna Balfourova deklaracija o kojoj se i danas polemiše. Poznato pismo od samo 117 riječi koje je britanski ministar vanjskih poslova Lord Arthur Balfour uputio cionističkoj organizaciji u Londonu, cionisti su dočekali oduševljeno dok su ga Arapi odbacili. U pismu je najzanimljivija iduća rečenica. Vlada njezinog veličanstva sa simpatijama gleda na uspostavljanje nacionalnog doma u Palestini za židovski narod i upotrijebit će sva sredstva za ostvarenje tog cilja. Sporne riječi iz ovog pisma su nacionalni dom. One su tumačene kao obećanje o stvaranju židovske države, iako se to iz teksta jasno ne vidi. Cionisti su postigli veliku političku pobjedu, a tekst Balfourove deklaracije uzeli su kao javno međunarodno priznanje svom programu, a mašući tim papirom prekosili su i Arapima i svijetu. Kada je 30. godina 20. vijeka u nacističkoj Njemačkoj počeo progon Jevreja, cionisti su smatrali da je iseljavanje u Palestinu još nužnije. Pod pritiskom nacizma, cionizam je postao masovan pokret. Godine 1942. uz podršku američke vlade usvojen je takozvani Baltimorski program. Ovim programom cionisti su usvojili smjernice za stvaranje jevrejske države u Palestini uz neograničeno useljavanje, stvaranje oružanih snaga i protjerivanje arapskog stanovništva. Nakon Drugog svjetskog rata Britanci se povlače iz Palestine i cijeli problem jednostavno prebacuju u Generalnu skupštinu UN-a. Trodnevno zasjedanje Generalne skupštine u novembru 1947. ostaće zapamćeno kao jedno od najburnijih u historiji. Sovjetski savez? Da. Velika Britanija? Suzdržani. Sjedinjene države? Da. Rezolucija Komiteta za Palestinu usvojena je sa 33 glasa za, 13 protiv i 10 suzdržanih. Sa 33 za, 13 protiv i 10 uzdržanih glasova, Palestina je podijeljena na dvije države, arapsku i jevrejsku, ali umjesto dvije nastala je samo jedna država, Izrael. Moshe Dayan, jedan od izraelskih ideoloških očeva cionizma, jedan od kasnijih premijera, ovako je opisao odluku o stvaranju Izraela. Dočekali smo ostvarenje vjekovnih težnji i najzad se vratili u slobodnu i nezavisnu državu. Bili smo sretni te noći, plesali smo, a srca su nam bila zahvalna svim članicama UN-a koji su glasali za rezoluciju. Čuli smo magičnu riječ da, slušajući radio valove sa 1000 kilometara udaljenosti. Plesali smo, iako smo znali da nas očekuje rat. 14. maja 1948. godine Radio Izrael prenio je proglas o nastanku nove države. Toga dana David Ben Gurion u ime Židovskog nacionalnog vijeća i Generalnog cionističkog vijeća pročitao je deklaraciju o stvaranju nezavisne jevrejske države. U deklaraciji se između ostalo kaže: Mi, članovi Narodnog vijeća, predstavnici židovske zajednice i predstavnici cionističkog pokreta, skupili smo se ovdje na dan prestanka britanskog mandata nad zemljom Izraelom, nošeni prirodnim i istorijskim pravima koje je potvrdila Generalna skupština Ujedinjenih naroda. Objavljujemo uspostavljanje židovske države koja će se zvati Država Izrael. Godine 1947. Ujedinjeni narodi odobrili su jevrejskim imigrantima naseljavanje na 55% teritorije Palestine, iako su učinili trećinu populacije. Nakon toga Izrael je počeo sprovoditi plan Dalet, odnosno čišćenje arapske populacije. Do 14. maja 1948. godine, kada je zvanično i proglašena nezavisnost Izraela, većina Palestinaca već je bila protjerana.
Iako brojke variraju, procjenjuje se kako je oko 700.000 Palestinaca u Izraelsko-arapskom ratu 1948. godine, kojeg Izraelci nazivaju ratom za nezavisnost, silom izmješteno sa teritorija na kojima su živjeli. U ovom ratu Izrael je zauzeo dodatnih 23% Palestine, a do 1967. godine preostalih 22%. Palestinci koji su ostali u Svetoj zemlji praktično su zatvoreni u pojasu Gaze, zapadnoj obali i istočnom Jerusalimu. Prvi premijer Izraela, David Ben Gurion, napisao je: "Podržavam podjelu palestinske zemlje. Kada postanemo sila, ukinut ćemo podjelu i proširiti se po čitavoj Palestini." Gurionove riječi su se ostvarile. Izrael se zaista proširio po cijeloj Palestini. Od tada do danas Izrael drži Palestince koncentrisane u malim, izolovanim regionima, iz kojih da bi izašli Palestinci moraju proći veliki broj vojnih kontrolnih punktova i provjera. S obzirom da Izrael kontroliše granice, zračni prostor i prirodne resurse, palestinska ekonomija je uništena, a dugogodišnja okupacija izazvala siromaštvo, mržnju i konflikt. U svijetu ima oko 12 milijuna Palestinaca, od kojih oko 4,8 milijuna živi na palestinskim teritorijama, 2,9 milijuna na zapadnoj obali i 1,9 milijuna u pojasu Gaze. Oko 5,6 milijuna Palestinaca vode se kao izbjeglice, a 29% živi u izbjegličkim kampovima širom Bliskog istoka. Svakog 15. maja Izraelci obilježavaju nastanak Izraela, a Palestinci obilježavaju Nakbu, što u prevodu znači dan katastrofe. Ovaj datum veoma je bolan za Palestince jer podsjeća na proglašenje države Izrael i masovne deportacije Palestinaca. Tokom Nakbe Izrael je okupirao 774 mjesta i grada, a 531 srušio. U 70 masovnih zločina nad palestinskim narodom, koje su tada počinili Izraelci, poginulo je 70.000 Palestinaca. Čini se da su Palestinci krivi što su živi i što postoje u zemlji koju je, kako kažu cionisti, Bog obećao Izraelu. Laku noć.